Çoğunluğu da şu kıyıp etkenler. Şu oldu ekan. Qanday san? Yurakchi bormi? Avtomat qarmab turganda biznikilar tosh qarmab turgan qayer? Ko'zlarga Onlara haftada anan kelip uzaktan kuyup salganda. Kaç uydan? Mına şu kuyup etken uydanchi. Granitsada tosib turgan jeri oşol. Oşol uymi? Oşol uy tosib turadi da granitsani. Yaşana var mı? Sorunuz yaxshi mı? Günümüzde oturasız bu işleriniz yaxshi mı? Bala şakatınç mı? Qanday bo'lmoq? Yaxshi mı? Yaxshi mı? Oturasız mı? Yaxshi. Assalomu alaykum. Topolonglar kishine baştan ketdi o'zi shular. Yo'q, normal. Normal. Yaxshi. Sağ olun. Biz bilmey ötüp ketmiz yoldan. O yoldan qayra qayırıp geldik. Men atım Rahman. Bu Tınar degen balanız. Tınar. Biz bu Kuduldarız. Şunu ala, men tushunmayman baldar. Bu baldar bilet bularçı. O nevrem bo'ladi. Ne yaxshi. Bu qo'ngishim bo'ladi. Yaxshi. Bala qarab qoldi, bilmagan. Biz o'sha sahnada yurgan, elni kuldirib yurgan shunday baldarmiz, deymi? Rahmat. Anan sizni bunday ish bo'lib ketganin o'qib, bu Tınar balam elga qayrilib jasab, bu hukumat yordam bermey atsa. Gelin sen de gelin. Biz barıp yordam bereylik. Rahmat. Legal söyle verme. Qanday yaxshi bo'lib o'tirasizmi? Qandaysiz? Yaxshimi? Eson yaxshimi? Apamın aytgan sözün büt Kırgızstan uqtu, dünyadagi Kırgızlarning bardigi uqtu. Biz de uqtu. Uşu kelip bir alaqvaldı surap keteylik. Hoş geldiniz. Bu yine öz şunda bir kolu bilen kılgan işlerin bari örtülüp uşu kalıptır. O biz hökümetke yardam berip ekende otursak olar kıymıldap aytat. Telefon çalıp suradık. Anan bul Tınar degen balam uşu elge kayırılıp şunda bir yardam bereydik. Kanday deysiңер dediler. Bütün dünyadagi Kırgızlar kimdin kulağına jetken bolsa bardығы kolundan gelişince az bu köp baksa çoğultup şöt açıp atayın. Anam bu uydu uşul turguzup yardım bereyil dep keldik. Rahmat. Balamda 5 balası kiyim kavadı. Kuyup bitti ben. Kiyim bulut hapa. Kiyim Balat var. Jalat Balat var. verse var. Bana kıyıp kaldı ben. Kuyum kıyıp kaldı. Biz kayakta yatağız. Bizge de yardım verinizler deyip geçine. Ana ol, vurdunlarsa, salatmışsınlarsa. Kuday buyursa bununca el var. Anan bu köp tükürse köylü bulut degendey. Sizlerdi mıntıp taşlap koyboy kelip atabız. Dağı oşo çoğultuşu berip atışat adamlar. Rahmat. Hazır buğa çeyinki çoğulganını alıp geldik. Kuday birse dağı çoğulat, ulam çoğulganını alıp gelip işlerine alıp gelip verip durasız. Silasanızlar sizden. Ayakta dağı bir balanız men eli varıp bitirip koyayım dep o ayakta kıykırıp жүрөт анан biz ayttık talaşpa kılayım bunusunda biz barıp kılaydık anан keyin barıp sizler de yardım bere veresizler. O ayakta baldar toltura biz barıp bitiröbüz barıp biz yardım bereylik depçi. Oşonça adam uğup sizin aytkan sözünüzdü, atamın aytkan sözün emi bul arganday jamandıktın arkasından jakşılık kelet deyt. Uşul Kesinlikle. Bunu ошондой болуп кеткен экен, эми бул болбош керек эле, болду, болгон болсо эми муну орнап келейлик. Эң башкысы ден соолук, баш аман болсо, анан калган баардыгы табыла турган нерселер. Dağlat verse. Кудай буйрса ошондой. Үй qaysi жақта? Жақында қалдық қой? Үй жаққа өтелі жүріңіз. 93 mü? 93. Ha 83. 11 balam var. 5 oğul. 6 kızı. Жақында рейстерде жақын. Buna. Vay günü kalktığını görürsün diyor. Buna Tınar emi özüm gelip kaytaram dep geldi.
Bergin ana. Selamünaleyküm. Malatya. Bayram yemeğe de böyle. Elingizden. Görüşürüz. Gelin. Qanday salom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Allah'ın kavralıp Yaxshi. geldiğine de. Qay uyum yerda öyle? Neredeler bugün hükümet tarafından traktör jo'natib bugün 8'de ertaga ish boshlaymiz deb zayrda o'tamiz. Yaxshi. Bu nerede dedi? Tozalab. Ben bu yakında bundan koyup duran bulup da o'shanda razı bulup. Marak Tojikiston bundan. Bunu sement doldu narcağa. Sement oldumlar cevap verecek. Uruşcan gel o yakta oldular. Duvarın takımını koyuyorlar. Yerde atılağını biz kaçtık. Biz kaçıp o yaktanı şimalda vakit koyucu görüyordu. Bir içim kalır. Pas. Bu jalan temirden jasabaylı kuyuy turgan kılıp şu. Temiz yardım versek de sonra kılavuz. Kulağın dağı, üstün dağı temirden kılıp hiç kuyuy turgan kılıp. Kayağını ölçsen duruyor turgan kılıp. Jö, rezindan anca saç gerek de atqanda qayta özgə çekin. Tura andaş. Yemin ata. Bu meseleni birlik çeşiş gerek edi. Bu nege mınçalık çeşiş elbette. Bu çeşmesi bolboyt da bunu şu. Bunu Tajikistan'dan kılvatkan janagı işleri prezidentin makulduğusuz kılınbaydı. Sebebi Tajikistan'da bu ötü güçlü prezidentlik birlikte. Ben bir inim Tajikistan'a varıp eline otağa get barsak deydi. Aydap get barkan taksis bola İmamalı Rahmanov'un süretine salam aytып ötөт deydi. Salam aleyküm deyip deydi. Nege bunu salam aytып ötasın dese arkasında kamera otursa körüp kalsa jaman bolot deydi. Uşunçalık baş iген birlikten çegaraçıları özü bilim ruhsat çok mындай kıla albaydı da. Demek bu oşol narkı jaktan kandaydır bir buyruk, kandaydır bir жерди kеңейтиш, şunda жылы barış degen işaret bolgonda oşon üçün kılып atышат. Bular özü bilip bunda birisini kılbaş edik gerekli de. Eme bunu bizden birlik içine bir güçlüyrak oldu. Ben ertemenen MCS'ke çalganmın Batkent'in MCS'ine. Çalıp ayttım. Bu sizler karabaysınlar o. Şunca günden bir ötüp geçse, eşikte talada tursa, soğuk bolsa, jamur bolsa, kanday degeniz olur. Bizim hem jogor jaktan buyruk kelip aytat dedi. Anda bugün ben baraman da dedim. Egerde Batken Kırgızstan'a keregi жоқ болсам da ötközüp bereli dedim. Yaponiyaga bирөөгө ötközüp berem degediңер ötkөндө. Ошолор карабасын анда. Sel жүрүп кетсе барбасаңар, атып кетсе келбесеңер, өрттөп кетсе келбесеңер. Ана качан барасыңар ана? Болосо депутаттар ошол жака барып жашасын дедим ошол жерге. Ошол жерге мында катар 120 та үйдү салып берели, ошол жерге келип бала чакасы менен жатсын. Анан көрөт анан бул кандай экенин. Анан оякта отуруп алып, ысык жерде отуруп алып эле бул чечилбей атат, болбой атат десе болбойт да, ким чечет берди? Бийлик чечпесе, карапайым эл мушташат. Саясатчылар сүйлөбөсө, автоматтар сүйлөйт деген макал бар. Men ошол видео кайрылуу жасап, бүтүндөй кыргыздарга, жалпы ушуну көргөн балдарга, көргөн инсандардын баарына колубуздан келсе жардам берип ушул үйдү тургузалы деп telefon arkılы сүйлөшүп, жанагы интернетке таратып, ошондон чогулганы Россияда иштеп жүргөн балдар аякчы ошолорго рахмат. Өздөрү карантин болуп 1,5-2 айдан бери өздөрү көчөгө чыга албай отурса дагы 5 сомдон 10 сомдон кылып чогултуп отуруп көпчүлүктөн айланыш керек да. Көптү көрсө көл болот болушу Россияда иштеп жүргөн балдар өздөрү карантинде отурса дагы 126.672 сом. 43 тиынына чейин мынакей айта. Evet, 1000 канча мынагы? 126 То есть 126.672 сом Россиядагы балдар чогултtu. Кыргызстандагы тааныштар болуп отуруп, элдер болуп отуруп, булар 49.000 чогулчту. Ошону менен жалпы эсеби сиздин алдыңызга азыр 175.672 сом акчаны алып келдим. Rahmat. Ошол жалпы ошол биз интернеттен угуп кол кабыш кылалы деген биздин жалпы бүт туугандардын, достордун, агалардын, эжелердин атынан ушунча акча келди азыр сиздин колуңузга. Şolarga ham rahmat. Ошол аманатты Sizlerge hem rahmat. сиздин
Oşol amanatı sizin kolunuzga tapşırıp koyuldu dep yerden geldik. Oşonu baldardan amanatı uşul munake. Şu bay üygönde kalkagan pul uşul da. Munake. Ay kuyup ketdi dediniz mi oşu? Kıyıp ketdi. Ha şunun oruna kes koydu uşul. Kıyıp ketdi. Munake bardı uşul. Oşul akça. Ana şu baldarı. Kıyınına çeyin Anladım oşul. maşini var. Bizde yoktu gelmiş. Şu topladık hep. Munake. Ha buna uşul ki o ketdi de bu keldi. Anam bu. Ayakta dağı, da kap geliyorsun. hazır dağı çoğultup atacak. Kuday buyursa, Kula kalasa. alakça çoğulsa dağı, anı dağı Kuday buyursa özünüz alıp gelip sizge jetkirip kitap getiririz. Kula kalasa. Munake. Kuda kalasa uşul büt gönge çeyin. Holuzdan gelişince jardamdı ayva yap gel bir turarız. Cenabı 176'dan 191 bin gel. Şu 190 bin 191 bin ekan biz. Ha şunday oldu. 15 mingni qo'shib qo'yibdi. 15 bin qo'shib qo'yamiz. O'sha men esendan da şu 190 191. Bu sanırım deputatlardan aşıp düşmedi. Bu yam sanağanı biliyordu. Kança kendini bilmez. Çok 15 bin var. Gaz Bu kişi zatlaga top qo'shilib o'tadi. Ataksın o'shanda öyle. Jalat bolbo. Bütün toy olganda gelip konsert koy biraz. O Allah xahlasa. Neydim ben çoğultup ap gelip berde bir жақşı. Oğlunuzlarga may. Oğlunuzlarga may. Rahmat. Rahmat. Şunun için bu köp adamdın uşuları sıkısı köp adamdın bir köngülü uşunda bir didarı salıngan iyi olat da bulunmuş bu da kalırsa. Buna balдар kep turatken qarap. Oşol Rossiyada жүргөн, Kırgızstanda, Kazakstanda жүрgön uşul akçаны çoğultup koldanan gelişince uşul jardam bergen ошол балдарга ава bir жакшы bir дуа кылың ошол балдарга bir ha ошолорго bir пата кылып коюңайм ушул. Ha. Кана балаңыз какта жүрөт берек ага? Энеме бериңиз аны. Kana. Omen. Şu pulda piyen sizlerden rahmat. Umudunuzlar uzun olsun, uşunuzlar palvan olsun. Bala çakalınızlar mı? Önüp ösüp yürünüzler. Bala çakalarınızda seni saat olsun. Oğul kızınızlar katta olup stolda oturgan gençlerden olsun. Çalı kampirlerine dua vergen baldardan olsun. Kılıcı karmasa gümüş olsun. Bırak karmasa altın olsun. Altın başları aman olsun. Katta bay olsunlar onlar. Şu baldarga Rusiyadan yönetken baldarından tenderi saat. Onlara uzun olup, rızkları palvan olup. Esen aman bana. Esen aman bana iyi cayları getirsin. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Bizler de hürmet kısanız da. Xuday Teala sizler hürmet kısınlar. Tutkan orazanızlar da Xuday Teala dergöyde kabul kılsın. Rahmat. Rahmat. Sizlerge katta rahmat. Sen apa iyileğen yani. Bardığı жакшы болот эми Кудай буйрса. Teknik anap geçtir buları cıgaçlarda ap gelip Ошол көпчүлүгү ал жактан боору оруп баардыгы сиздерге колдон келишинче жардам бергенге аракет кылышты. Эми 20 сомдон баштап 10 миң, 15 миң сомго чейин жардам бергендер болду. Ишкерлерге сөзсүз дуа кылып туруңуздар. Atamın duasını aldık. Siz de olaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul karmasanızlar gümüş olsun. Kul karmasanızlar altın olsun. Altın başınızlar aman olsun. Zamanınız tınç olsun. Şu puldu yönetken yigitlerge, halkıma, eli yurtuma ilahi minnem bir rahmet aytam. Bizde izah kısanızlar. Kuday izah kısın. Oğul kızınızlardan hürmetini körünüzler. Ben de olup 32 tane evre körünüzler. Amin. 11 de çevre körünüzler. Amin. Benim yaşıma yetip oynan kırıcınızlar. Allah. Kalkıma çok barık rahmet aydım. Dua kılın. Ne yapalım? Ulan yoldan gelen şöyle. Yoldan gelen şöyle alıp koyduk bunu ana. Akşam almayan apağızla. O da şerde alıp koyduk. Ne bu mandarlar var?
One check what? Moon? Okay. Right. Okay, Moon. Check up all right. Yatak sana taraf var. Bana alıyor. Bana yani izgele. Ömürleri uzun olsun, rızkları palvan olsun, zamanı ısınç olsun, kul karmasalar gümüş olsun, pul karmasalar altın olsun. Alganları menen koşa varıp, koşa karıp, ata yenesini sıylakan gençlerden olsun, altın başları aman olsun. Bizi icat kılanlardı, Kuday icat kılsın, bizi sıylakanlardı, Kuday sıylasın, layım. Vaktılı önü gözü bir gençlerden olsunlar Kuday'a. Ah Kuday, icat kılanlardı, Kuday icat kılsın, layım. Bana. Ah. Жиынтық шығарсақ болады енді. Bizden kayıtlarsa Kuday Tağlam'dan kaysın. Бұл ава мынандай да. Бұл көпчүлүктүн багы көпчүлүк көңүл бөлүп, көпчүлүк ушака бир мындай жардам берейин деп кошкону бул башка акчалардан башка да бирөөнүн акчасы үйдө турушу мүмкүн, ол кандайдыр бир жакшы эмес акча болушу мүмкүн. Бул ар бир адам өзүнүн жүрөгүнөн чыгарып берип аткан бир мындай башка бул баракасы менен башкача нерсе да. Багы бир жылы Путин Россиянын президенти мындай деп сүйлөгөн да. Элге кайрылыпчы, бир кыз ооруп атыптыр, ушуга пул керек экен. Мен элге кайрылам деди. Баарыбыз 1 сомдон чогултайлык деди. Президент. Биз эми түшүнбөкмүн дейм, президент 1 сомдон элге чогулткула дебейди. Өзү эле берип койбойбу дагы, бар операция кылдырып кое бербейби. Ол көрсө кийин билдим ол. 1 сомдон чогултайлы деген адамдардын башын бириктирейlik. Адамдар ушунда адам кыйналып калган ошого өзүнүн салымын кошкон болсун. Бүт орустар, бүт Россиянын эли 1 сомдон чогултуп берсе, ошо акчага жетет экен да. Премьер-министр экөө ушинтип кайрылышкан да. Анан адамдар бүт алыс жакындан ошол кыздын атын уккандар ошо 1 сомдон салышып, ошо акчаны жыйып жана кызды операция кылдырды да. Бул ушундай болуп атат да, азырчы бул. Бир жерде турган бирөөнүн акчасына коюп салып койсо башкачараак болот. Буга деген ошончо элдин бул багы бир ынтымак алып келип бириктирип, түндүгү да, түштүгү да, батышы да, чыгышы да Кыргызстандын бардык жеринен бар бунун ичиндечи. Бүт дүйнөгө чыгып кеткен мына Турцияда жүргөн балдар бар. Кореяда жүргөн балдар. Assalamu alaikum. Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элибиз, урматтуу кечеөгүнкү бизден кайрылууга кол сунган биздин бир туугандар. Мына бүгүн сиздердин берген жардамыңыздарды бүгүн ушул жерге алып келип, монтип аксакалыбызга бердик колуна. Атабыз менен апабыздын көзүнө жаш толуп, ыйлап, бир чети сүйүнүп, бир чети кубанычындай өзүнүн ыраазычылыгын билдирип отурат. Ошон үчүн мен ушул аксакалдардын атынан, апабыздын атынан, өзүмдүн атыман жалпы ушул кайрылууга кол сунган биздин бир туугандарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, аман болуңуздар, карман ордуңуздар кабыл болсун.
Bizden şu kayrımdılık işimiz bundan arada ulan örmekçi. Biz bu жаққа келгенге чейин kimdin жетişpey kalırsa, mümkünçülüğü жетişpey kalgan bolsa, buyursa ulan törөбүз. Mına közüңүздөр көрүp turasыздар. Үйдө түгөрдү менен сүрдүрүп тазалап коюштур. Кудай берсе, 1-2 күнүн ичинде башталат. Sizler ушул үйдү бүткөнгө чейин колубуздан келишинче жардамыбызды аябайлы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жардам бергендерге, дагы жардам бере тургандарга, барыңыздарга Аллах разы болсун. Атабыздын, апабыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз силерге. Рахмат силерге, аман болуңуздар. Балаңыз кетип калган. Жол үчүн жолдо Ömrünüzler hata olsun, ömrünüzler rızkınızlar fazla olsun. Her daim işinizler ilgiler olsun. Hoş geldiniz. Kendinizden sizlerden bin mertebe. Var oğlum ha. Top turalар, жакшы болуңуздар, жакшы отуруңуздар. Аман болуңуздар, Кудай берсе, жакшылыкка жолго. Жакшы Keşke jakaşı olayın yapın. Bop durmaydı. болуңуздар.